Watu wako hapa, tuko hapa na Movin Freeman. Ya maginyiri makiwinjo ni kuodhi gote wacho mani onge seda. Karen kech nyako no we gigi wache. Hi guys. Ingama nyako kiwinjo kikuodhi gi wuoyi moro to wuoyi no jam ng'eni raracha. Omari nyash. Mano matatizo wewe. That's okay. Nini notification to video. Hold on to this video. Banyaknya tulifanya Korea. Licha. Kona uruni ka nyathini kose gik chieng' moro. DJ anzisa. Songeni. Ilungo ni waziri Roni. Magi koro joma serious. Team Peckness. Ajawani lode. Manyako makata kadhia owena kata sianda ne ka karakta ne richo. Wapi? Hey! Mano mataka abuse. Ya mai luongo ni LTN Low Trending Nation. Gimoke yudo ka mano gimaonge. Yeah. Gimoke yudo ka abebo manong. Bebe to kigine, bebo kigine okibia. Bira ka in gi pesa wacham. Onego! Sigidi. Ok ni nyithindo te nyaka miel. Mari machiemo no be embe mano mar talent ne. Nyathi mamo aya ibiro miyo wasida ge joka feda. Wan kaendi no koti dwa dok na This developing who's this?
ma iluongo ni Kido Jaogana live LTN. Ma iluongo ni LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. Wan gi Movin ka tu koda Movin. Hello. Si. Amiso DS Studio. Amiso? Gin gi mielo style lakini ana mielo jende ki. Bari. Yes. Oh. Amanyo press. Wuoyo gi jopiny wan live LTN. Aniluonga ni Movin Freeman. Movin Omondi Olo. I just see ya. Alego Usonga. Bana sianyuolo chuo. Omari jakanye. Amba jasiaya. Jasia mani jawo mabi. Nah, subscribe to LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation. Anytime. No, Movin. Manyiso ni sani to dang wawach ni miel ni machuli. Maber. Miel chuli maber. Maber. To mano kata ngato makna kamera andus matini 1000 adego. Oh, okay. Gi keep tune. Okay. Keep tune. LTN Luo Trending Nation. Mani luongo ni Movin mar omanyiri becho ka bwana. To nie ma ngato nyombo tamo to ne sianda to ma. No problem. No problem. Sianda nyaki gere ke inga manyako. Iketho gini. Dung mago nemi. Iketho gini. Ma wan kocha. Jok mineno watch YouTube mage jok moko ma serious. Were gi jo TikTok ya jo Facebook maonge gere. Mage jo man gi dao. Abebo into koponi ati yath misero go cha en true tabe. Ya mano gachwa. Ba to kino imbo kewache bwana in iluonge ne nga. Aniluonga ni Edwin? Luo boy. Oh, Edwin, ma ito in Luo boy nikech kwa chaka gi piny. Piny nyaka diere ka. Ma Luo boy. Nani? Koro Luo boy imbe are you also a dancer or into ina fan mar dance? Just a TikToker. Oh, you are one. Oh, Luo boy TikTok, right? Yeah. I know. Kare gimo lakini kati dwa bera ahinya yawa. Aracha TikTok. TikTok to koro okinya believe TikTok ingeni nyaka joma gine joma richo be. Jomero tenge lando. To utimo nango bwana maneno makapachu koro lokore. Amiso twagorito mangani gin. Oh. Koro wana iluongo ni emergency. Koro katieko tane malo studio. Sawa okatalo. Dongi itinge gimono wakoni cha. Kaka en amiso ne nigi shoot moro kora kono gene giweya gi dance giweya gi mana laki sawa malo kakwa tiko talu ile kama Kama gidhi. Magedhi. O shoot video. En promo video. Mana matindo kora antingeni ne asebook koni koro wanyeko beri koni. Koro dhi shoot of simu. Mane Interview. Dong wan gine ne en cool Sunday dong ma sawa inyalo donjo kanyi ngiyana gimoro maler is okay, it's okay. Ma is okay ba ma is okay. Is in live. One live YouTube. Nicholas oko wacho ni mari nyithindo go miela dua. Salimia Freeman wuoda lego. Freeman kare ma wuoda lego ga. Mimi na copy paste in that style peke yake. Mbili.
Runda picha nino nyatigo kilando joma disable. Ziggy. Waziri bwana hotspot angikora niwe tiyo pesa ni gini orumo bibi bwana gini orumo hotspot anga or data Dokata ne team gini chon na ko ni to ni ile watu ni hata nakupanga Podo miel re dua miel re Mayo uketu gini uketo re it's condom. Oh, random. Oh. Yeah, like you people are cute. Yeah, tuko live YouTube at LTN. With more fun. Yep. You mko hapa every Sunday? Okay. Here at 2. Kesereni. Yeah. Seketa donje. En. Bisese to liere. Take no fun anyway. Ukone?
Nisione mtu ameingiza. Oh, si ameingiza. What? Oya nyogi mine tia yanyo mama wa Kongo keta ilwere Kongo keta yanyoga mine tia yanyo mama wa Kongo Apuka mu ba namatali wan kaendi manuko kaja emi salo nyaka emi kete nyaka laure one live LTN Luo Trending Nation YouTube direct wantini neno wagi jo pesa wasefu ni TikTok Facebook tang ne pier mo poto ma ilongo ne ma ilongo ne pier matatizo Si matako ni matatizo. yeah koni ka kiluongi Recho Nyamigori luongo ni piny mar mit. Ing'eni Migori ema ji chako nyeme klas 3. Ginyamo niang, ginyamo niang. Pale Migori. Introduce kwa LTN. Hai Nyasuba. Nyasuba, mani nyakawi kapoka kawi, dango bergi mara. Emomi no kadwa menyi, but it's okay. It's okay. Nyamigori sudah pin maragi wini. tunaingia hapo next wacha maandamano tunaingia hapo next How much? No, natemoga manye. Pare nemoga manye no kwa yudora yuda. Hape Nyamigori to mano se kawi kai. Daga matin ni sema yu. You can DM namba iko kwa bio. Rachel Nyamigori. Petro. Ilongo no siepe enda ne kaje. Ma ilongo ni Wuodo Kinyo, Tim Janabi. Omera gini pek. Yeah. Wuodo Kinyo nyadhi ka TikTok achu follow Wuodo Kinyo. To Wuodo Kinyo in help yaw kare wan ang'o mono timo nokuong'wa kwa yadala yaw. Yeah. Kongo keta yanyoga mine tia yanyo mama wa What? Afibi azigidi Kwa kidwa tingo tiweyo. Lakini Recho loi. Nga. Recho loi. Nga kwayo. Baki kina sai pa.
Nenda wapi? Ajui dada. Yo mugolo go Evans tok ber, though no kia miel but no kunya yudo yo moro mukonego. Yo mugoli go tok sawa. Iluongo ni Waziri Ron. Ing'eyo adhi nyaka kocha to wiano will loud sport. Men strong. Kajode inta ng'adi. In fact mondo mi winjre gi jogi maber. En onego bed nadhi ende. Ok adhi chandra gi jini ang'ar. Agoli agol. Jionyeshe. Hey! Strong, they cannot. Watajuaje? Gir Movin ok mitni? Ape gir ja kamera kika donje bracket. Kongo. Onego. Kongo keta beda ngewa tinda bedo kangeora. Kongo keta bedo kangewa tinda bedo kangeora. Hey. Ni Kongo miya kiaga bedo tinda bedo kangeora. Otek. Ambe magrauru kamera rundi. Runda sianda for free. I'll be runding for free. Naenda pale. Unataka nani? Kwa sabi? Ini stable kama jidongore. Dongo paroni the mir. Makwa. Start. Wano kwenye bero kiva. Kutaka. Wenye wako nyuma niko sawa. Acha niweke mboni Omari nyanya. Watu wake wa mgoni. Acha tuende kuja. For free, Omari for free. Hata si yangu, ni ya nani? Simu ni ya nani? Nini alinipea hiyo simu jamaa? Anasema hii ingine. Hebu leta hii. Hii nilipewa na nani? Jana, buda pembe. Nani alinipea hii simu? Umeshiba? Sawa yangu. Ba. Ni Kongo keta kiaga bedo tia bedo kangeora.
Anto ji mang'iya pare. Ji mang'e katan. Anti gina baba miel kech no saira ga kamiel. Kono ka dono ira kendo. Nyathino sianda ne legit manade. Oh, ne napango gini kama to dak nu konwa kwa yie. Dijai ngado gini nge gino ni copyright koro sama gichung te ngado matene kuma. Indo kende ngamusa. Gi copyright. Biro gore no mobiro yudo ka okawe wanao. Nachoro correct by the way. About to get to the end of the DJ, don't mean. Yeah. Follow me again, CK. Come here, CK. Oi. Wapi nuko nje? Natoka sana. Kia gabedo, tia bero kapero. Mano nyathino luoko joma dongo go. Kekuna ne joma mielo ran gichungo geche ka. Gichungo gari koro ine wachiri ojo ge miela in moko mielo tangachi. Pare o miel to geche ochugo. More chori to warite ni kwa tieko miel to donje. Okoro wacho muchungo ja mako kwatang. To bod gin ma make. To gin make wabune ro kwatang onge kwatang. Ane ne siana ma jomo miela kwako in kanyo kata ga dwari onge. Kata flasi ba onge. Akoro ne rabe mit kama. Ipani ka pinye machalo kama kare polo. Ondego. Azigidi. Ngato penjo Movin ne ka. Ngena ndiko ni wan gi Movin to gene no nyithindo. Ko gipenjo to magi nyithi Movin. Huh? Yeah. Movin ya. Movin yero nyoto. Pero no problem. Nyoto. Movin no ero nyoto, onyodho ga lollipop. Even so ero nyemo, but onyamo ga tiang. Kongo ketha bedo gi oche, ta bedo kangeora.
Inya pagana na to chwanyo gari ntie gimoro mene timo to ji oyiengore steering. Zamani timara. Ipo makata kati ndio sagwenya ka steering. To ji bengenyo mar. Yo. They shoot Titanic. Itaisha tu. Magojo maero setame mawacho itaisha tu. Salia! Makore Savia. Nyathini to biro miyo wasira gi joka feda. Manya mi sida gi jo children. Your health biro ka. We unaitwa nani? Baby? Pishan. You are a dancer? Oh, uko grade? Grade 3. Wow. We pia uko TikTok? Uko na account yako? Baby? Baby Pishan. Hey. Hey. Nyaminwa maromo kama to yuago kuon mang'ich dala. Movin. Oh, no. Oh, kada mergi mose. Gidi. Afya. Naleta afya. Mani ngini severu brand ambassador mara afya. Oh. Makagi moroti mo afya. Iwa jeri Movin manyocha nelade. Koro landela ta maber. Afya. Koro wonde ne in brand ambassador mara afya. Koro iti monege marketing. Ai kuonge miel matin ti yawo bra apuonji gi nyak. Ikungi kete piny. In fact kete ka. Ma koro in brand ambassador mara afya. Koro chak ko. Koro chak miele. Kese miel matin ti kawo afya to. Ma koro wateri audition mara afya. Koro ngeni afya inaleta afya. Omaje afya koko chuli 5 million idonje nege. Damn. Ilungu ni baby sha. Unda anaitwa Savia bwana. Konjogi Savia. Ai. Manya kuma ki ochiwi so chike pani gimoro rai. To kitim
I'm live. LTN ma TV luor. What a Phoebe. Inasema what's your name? Inasema what's your name? Ngoma ngoma gani? Pori, Orumo. Kongo keta kiaga bedo tinda bedo kangeora. Huyu pia ni dancer, wewe ni dancer. Wewe ni fan wa dancers. Wewe pia ni dancer. Wewe ni fan. Hujui kudansa ama hujapata tu fursa ya kudance kidogo? Unajua kudance lakini hujapewa chance. Unapewa sahi. Acha Movin atoke hapa pale. Akitoka wewe pia lazima uonje, si ndio? Ama unaogopa? Unaitwa? Zolani. Zolani una dance sahi. Acha akitoka tu hivi unaingia. Namwambia sawa. That's my track. Savirundo onge kata ne dhiru arigi pi ot ki yaka. Odhiru arigi pi maliet. Onge. Nyamigori koto donje gi neko. Endo kodhi okete neko. Nidi Kongo mera ato Kongo mera ga aro mera ngane chake kikitim nwa gicha. Hadi mimi sasa mimi pia nataka. Unataka kweli ama ya jokes? Nyako ne ber maka yuro text kuome kata en mara yany tasevo. Mayany manu mari you are very stupid. Tekno ya kuome asevo. I'm following you immediately after this. Yeah? Dong ne pokoko na no chako. Ushaanza? Ne kaka joman gi pesa kelo nyithindegi. In Sunday iluoko lewni. Akondo joma onge pesa ni ber gi pesa mondo ing'e ni Sunday ji biro out. Ok ni Sunday iluoko lewni. Ne joman gi pesa. Sunday sio siku ya kufua omera. Ber gi pesa mondo ichak piele ot. Ni beduongo choni kuna mtu. Pesa to ber ka iro.
Oh, sawa pole. Nyako ni ber makato ya nyatago ni mani thank you. Kuna mtu pesa uketi bedo loyole ducho. Mano pesa maonge kui loyol nyaka ducho. Yes. Inti mia data da ya. But data matiyo go ni mari. Koro un muwacho ni ngima tek, be uneno koro ma ngima tek. Wuotho mbele kamera. Peso mi wacho gik manono. Waziri Makamba dwa dhi miel. Maka dwa dhi miel. Maka. Huh? Are you okay? All right, let's go. Chini chukuma chini tumio kamera. Sawa? Haya, wapi huu? Yes. Anaitwa Sadia. Sema hapa mbele bwana. Hivyo umetoka nje. Nani? Marimako. Let's go. Yangu sasa. Mimi peke yangu. Ya mwisho. Tunamwambia ndio anamaliza. Haya. Ya mwisho. Haya. Sawa. Kwa hiyo ukiingia stage unatoka. Pero. Mimi yangu ni haraka haraka. You're talking to me. Sadia. Bado. Ya mwisho.
Ne we penyo mofuo ni nonde kanye ni nyaki nyuom nyako matin. Dayo mine ni defend no. Ne defend dachi. Ni onde kanye ni nyaki nyuom. Onde kanye mani penyo nga. Shit. Sasa, kuja sasa bro bibi. Aha. Wako na pinga. Hey! Malu. Iti muti ni kama. No. Bad. Janabi design. Nara kuja. Oi! Bibi, I think I bought this thing a lot. Wan wakia kaka jo pesa chamugi gimetiek neno mpira. Kaka jo pesa chamugi gimetiek wan di wasenyo boxes ang'wen to bro kromo. Nani gi soda? Pesa to nengo lemo. Ni nalo gi soda ere. Ana biro neno kaka mia. Okay, do the live. Bia. Omari naso ok mit. Omari Nash metho to madho Del Monte. Omari naso ok madho. A Del Monte mo madho. Mari nyaga Del Monte abore class. Mano to adier gima wacho no. Nanene kama. Basi ngeno mer malo in mi madho madel. Ometo uwe. Nini tok nigi pesa da yanyo, bad pesa ne mokelo. Ng'uono ne okelo pesa ne momiyo ng'uonne. Disene kaka ng'ama onge pesa loyo lo kadwa ko. En usiku mano kadwa ko. Odwa majan. Kero ne jobi. Jobi. Kusha kulu. Aja waero. Omari kanyo. Movin! Pero makauru ne ango machele ya. Ipo jamia. Kienyeji, ndio miel nyadala. Omari koro yewa. Evan, proshoot na hiyo. Asitundeni back. Omari nas. Nasel. Ona, hapa nyinyi ni sisi. Kwani lo ilaro ka. 1,000. Omari nas kada ne mi lo mai. Ketwa. Tukipigwa gato pinda kripeti koroko. Oride gi blanda. Ango gomboniana. Ndio kada ket no tumia. Lakini no tum speaker marani ket. Manatu mose mwatu waga. Kata magoyo bwana. Oh, ni kondoka. Nina akia ni ko debe. Omari uwo. Wakon ginango kor. Gin kanya dier. Gin kanya dier. Tupa yo. Ing'ama nyako kik ng'ama onge tike bed ni dwa walo kodi. Rom kode woman to woman. Wuoi ma onge tike to lweri nade? Emoji. Kongo mbi. Unamaka ne. Ni bradi. Kela tingni, kela golni. Yako ni nyakuodo bwana. Mipo kanya kiwuok to kendo wabwa. Dineno kako tielo gi piny mo bwana. Omari ting tiredho. Oting'o to keto kama. Oka biro dakika. Idhi ketho tich. Kama mali.
Video ni yangu lakini nimefukuzwa. Mahakama. Evan. Mahakama. Ni longa loa. Ya wan ka ginya Migori. Yo Migori nyaka nyim kata pinche. Yo Migori nyaka nyim kata pinche ginya meitia. Ni kuna kike. Nyaka leo ginya mutia. Opo ni won tiango yori nyamo ngwe. Menya kamera kwa uchime expensive. Unaonyesha tu. Unaonyesha tu. Kitu kali unaonyesha tu. Unaonyesha tu. Unaonyesha tu. Ukivaa kitu expensive unaonyesha tu. Ngomani na ukivaa kitu expensive unafanya nini? Unaonyesha tu. Ukivaa kitu kali, ukivaa lo original unaonyesha tu. Unaonyesha tu. Unaangalia tu. Musaja kadala katika. Ukivaa kitu mpya, kitu mzuri unaonyesha tu. Ni bel kopo. Ukiwa na ndevu unaonyesha. Ukiwa na ndevu unaonyesha tu na unashika tu. Unashika tu na unaonyesha. Kama ni mabe unatoka tu. Kama uko na ndevu unaonyesha tu. Aya men kora choma ne. Ukiwa na ndevu unaonyesha tu. Wan wa joma pidho dhok dale nyalo neno wa. Jok ma pidho tik gi be nyalo neno. Apidho yien. Awe kuong. Ba me. Umesimama. Unasimama wapi? Sina bala. Omari nyemka king'eyo. Nyam gibi dwaro. Ata tiang. Awacho nyam gibi dwaro. Koka wuoye nyako. Nga wabiro the life. Mwate mon. Ani ki manyo Facebook ko. To koro nyathine Evans. Ka nyathini mamiel kama koro nyathini. Kwalo toothpick hotel. Hey. Hey. Omari, ukiwuo gi microphone ba iwe ita. Hey. Omanya teno mielo na. Oh man.
Evans, long no ye ko barrete di nyoma nyie. In sawa. Harwari jogo bere frame kama wewe. Kama miele. Onge problem. Huyu ndio DJ. Kima wiyumo kukupu. Omari Nyash. Bas, koro to koko biro. Omari chieno jembo ne mbele. Chiene mirango to mbele miyo. Iluongo ni Wasiri Roni. Koni bi nyalo menyo joma ler. Joma ler. Ah. Wasiri Roni. Tunakutana mbinguni. Kwani jogi osechulo fare mar dhi binguni? Omari, fare mar dhi binguni nosechulo. Omari nyim kaka ing'eyo. Hey. Hey. Omari chul fare chul. We penjo dichuo ni isekendo in ng'ano nyaka chieng' moro go wang'i no. Ya, nyathino ng'ega oya. Ihero tisoni. Ite making your daddy. Hey, so Evans do bodyguard koro kosene bodyguard. Pinyo bedo ngikoki yaro mos. Evans, idwa bodyguard koso ine bodyguard? Ane bodyguard. Guys, subscribe to LTN. This is the only low trending nation. Gimoki neno ka. Lakini jogo tamureke tunawer moro wa kwanza muli mchukua. Wa pili mpenzi mkamroga. Watatu. So guys, this is a number one YouTube channel. Yes. Luo trending angoa. Nation. LTN. Udaku yote hapa ndani. Malaya yote hapa ndani. Iluongo ni LTN Luo Trending Nation wan kae ni live. Kopo ni okayude kama no rumors. Kata duoke Yesu biro land ka. Kanyo. Yeah, iluongo ni LTN, right? Very nice. Koro imbe koro miel. Iluongo tikoni. Ichuoye kipudho daddy. Ikonia. E piny ka gik moko dong isoyo mos mos. Mama wa. Ihero tisoni.
Ni sonde. Ani keto kingiyo. Ne, security kosi wazulia. Ani wodo tipudo. Woki pudo mali. Ani wodo tipudo. Mario kiri na piji kwa polo bwana. Kadojo tamuofu onge problem. Omari ali gine. Movin uoe. Ikoni Movin wache gimoro. Mano jo media daso dhoge. Jo media daso dhoge. Kaka miel ni. Kama be kaka miel nyaka otanda. Mano jo media daso dhoge. Nyakwara mo kaka neno no endo ja miel mara o ma otamore wuoyo kodwa. Nyiso ni gimotimo kato kama time kitanda. Omari. Nyako be ni Nyako ni okia udhi pucho. Mano vidichi. Haya, boss. Sisi ndio tunajua. Uri tu kama dwaro kama. Ndio mamite. Naenda kienyeji da. Ndio mwambie maintain hiyo nini asisa. Hebu ingia hivyo. Omari kiki chikri uoge frame wasai. Joeti ni pido mo ni pido rasta. Banok chuli. Manok chul. I am your boy, Movin Freeman. I love dancing. Kujeni classes zangu. Kuna watu kama mnaogopa watu. Kuna watu. It's only 300 Kenya shillings. Just 300. 100 mara 3. Omari unatoka nje hata juu. Omari chwake. Jodala uneno gimotimo Nairobi. Kasudore mpesa yakanye. Ni too urgently. Kure. Puodho mipuro ka onge. Ya mano watieko. Watieko to dwa da do. Ngani. Movin Freeman wuogi jogi. Onge fair. Anta onge. Meny kamero ne komiya do tamre ko. Ana onge kawuono. Sound okujo. Wewe basi kama ulionge pesa hiyo. Chicken majo mani kidogo. Hi guys. Tunakutana hapa every Sunday, right? Every Sunday. I'm asking. Penje duoko. Wakod ng'ato dwago la chi. Yo, kodwar mila. Sasa ukaendele basi. Ni Omari. Dongane ne go iki milri. Kigani wajni aka boka mut. Ni mano koridwa no yaligo. Rani mulika Omari anafanya ile kitu. Osebi. Sebiri basi mwana. Mino mari. Ma uodi. Mane chulo ne fee. Iuso dhiang' ipuonjo dhiang'. Dhiang' miel gi dhiang'. Dhiang' miel gi dhiang'.
Mazienda nyako ni nigi leche. Ibazo mechoma. Basa log ni sene ne leche koso ni neno leche ko kamoro. Evans pare ni abro yuak ni. Comeback moja kubwa. Dorete. Ahora fea kacha namba. Nyathi guok no konyuol to makna. Hey. Tall man. Content mora bwana ngine. Kosa? Akwa igi muolo to tang lama. Nyadundo tangna. What part of Kenya? Wacha dia niko chopo 19. 19 minutes. Donc akia kaka udu wako si nikaje nya. What part of Kenya? Also been like 56. Yeah, wadoka kendo chako 20 ke. Mano Pierre. Ngeni wan ge types adek. Wan ge sondo, wan ge sianda, kore ka wan ge Pierre. Kore maga Pierre. Kenya are you from? To obiro peo. Ere kaka itime isetimo kamacha. Koso kore kibiro. Ni konga mama de mokelo na ko. Cha. Ah, sebi. Roni to kendo wuotho kodi ber. De anjo gi jomoko pada. Ni doka pagari. Ha? Ma. Gimarach ni nyako itero dhiang' dalagi to dhi kor gi dhiang'. Nyako iwilo gi dhiang'. Nyako.
Msichana, unaona wale ambao wamebeba, wewe kama una beba handbag. Usitembee tu bure. Kama una beba handbag. Tunapiga mapicha. Omari umesemaje? Ngoja kwanza. We attack na kijo mutingo. Wachaki. Sasa ona wale ambao wamebeba. Sasa ona wale ambao wamebeba. Simeniang, masimbnga. Zima hiyo hapo bwana. Zima hiyo hapo guo. Zima hiyo hapo. Guo. Moke yude LTN ga ok ni chake yude ne nyiri. Magi nyiri. Omari na. Omari na. Yes. Ina watu ni meke. Wewe kimula nyata tiel. Hey. Komu muli no lakini. Ubogo jodi kituol mata. Aya wasichana, ona sasa wale ambao wamebeba. Wewe kama una beba handbag. Kama Yesu nimebeba kama mimi bebe handbag. Wewe umebeba handbag. Omari nimebeba handbag. Sinaona umesahili handbag. Hebu nyuma. Nyuma nimebeba. Kumbe umebeba. Kumbe umebeba. Nimebeba ndio uchamba. Bas, manego. Dako el paro. Gakili maleo. Sianda katonyo sonego. Muma wacho ni dhako marieke maloso ode ok dhako machwe. Kayo to ketho gire. Kayo to ketho gire. Indoge kamera wan wadwago picha koni. In podi rwako nyororo wan waketo pesa. Rachina gogo picha lakini ng'ate madhi winjo mitni ok ogi maber. Bueno, no ni koro ini na niego que no o que no mo vi, ya lo Wewe unataka kupiga picha? Ndio hii time ya kupiga picha. Picha. Maximum ni 2. Omari. Kaluo ege mave. Ano maribi. Tuko na Movin. Hi guys. Rejobi. This is Movin, Freeman. Yes. I talk to Movin. Movin talk to Yes, tuko hapa na we've begun. It's now Kiswahili and English. So we are very sorry for those people that are not understanding this. We are very sorry for you, but we are not responsible. So tulikuwa hapa, tulikuwa kwa dance, ndio? Watu wanano. Watu wanano. Ne wamiel ne wamiel kaendi wan Kasarani Movin ni kadi team mare hapa ni we are going to introduce ourselves one by one. Yes. Inyalo neno nyako mochiek no, yani nyako machiek ochiek yani in short nini ngato nyalo wacho ni she's short. She's short, what kamano? Basiana rego to becho. Koro, mane mi uroka wuoi more ya nyako. Gisianda moko ma do gisianda rito mutingo rima. Kapo kotieko do gisianda rito komo ke. Tafadhali yo ni kono gini ere kaka tije moko mosima yiki ne gedwaro mondo promote ne make songs madini. Ni nyalo kono ni kakonya yo. Etwadwa ne kaka team duo wa promote. Then ng'ato biro wacho tikonwa ni to wanya yudore ka every Saturday every Sunday koso every no. Aliluonga ni Movin Omondi Olo Alaja Siaya.
wanambuliwote. Hapa ndio sisi udance every Sunday for now mpaka tupate space ya kudance. Na sisi we are open for bookings. We dance. Kono kanitie jathum madwa golo thum to dwaro dancers one kae. Red card marwa in very good, very good. Affordable. So, you can reach us on our TikTok page, Movin Freeman. You can reach me there. You can DM me. My DM is open. Alafu kanitie jathum. Wabidu Joma makreni. You will call it a phone. Kigolo support, kidwaro marketing, kidwaro promotion, one kai. Wati mogigo te. Tiejo tombako golo tondo. Jama cha bro mana timo na challenge ni wachachogi. Anka tichoga. To podi bro golo pesa mona timu challenge. Yes. Kosa moja. Movin was mbele kabisa ni ngadi choga. Tichoga lo dao. Ni pani ngado shortcut ni Movin Freeman. Podi biro cholo. Sani onge girno. Onge girno. Ichulo nka. Jichulo rent ka. Acha ka chulo, mari ko chulo. Baby ngalo kichulo. Kani madake odidayo. Odau ni Nairobi ka? Odau ni Nairobi ka? Odau. Odau ni Nairobi. Eno dage ngalo. Odau ni no wadaka dake kode. Aya, we are going to introduce ourselves. Hi guys. Hi guys. I'm Lilian Juma. Anya Suba. Beta Kocha. So, I'm new in TikTok but najaribu. Wanasema kujaribu ndio kujua. But pale TikTok najita Lilian Debbie. At V. At V. Yes. Okay. Lilian Debbie at V. Let's promote each other. Kama Tusaidiane guys, tusaidiane. Kama Umari amefollow, sembuse wewe. Kama Umari ananifollow, what of you? What of you? What of you? Migori Republic. You like, you follow, comment. Bye. Ando koponi mia gimoro tabona no kakatini. Gimoro. Umari pia yako hiyo sasa sikusaidiana. Mimi hapa ni Rachel, umasa pale TikTok najiita Rachel Nyamigori. Mimi nataka dance, naweza DM. Mano Nyamigochwa. Nyamigochwa. Ilinyi ngama uoi. Ani Nyamigochwa ka. Jabe. Mimi Nyamigori ama. Ancho Nyamigori. Anya maseno. By the way, my name My name is Joseph Iambo from Migori County. Here we are on TikTok. We are here to support each other so that we can introduce ourselves and be in a good place. Yes. Here we have Umari Nash. Chieno jema nembele chieno mineno melemengo. Emengondo bo. Pokawachi. Ilongo Umari Nash chieno jema nembele chieno mineno melemengo. Emengondo bo. Omari dhako ngudi. Emengondo bo. Dhako ngudi nigichake kore kugere to podo chwako sitirum. Ilongo ni dhako ngudi obede gima mito miyo chori a lot. Dhako ngudi obede still white rigo suvia gikuoyo. Sani wan Migori wanyen ka. Wan gi madam ber kama. Madam. Tireke so madam. Ngani wachinye. Hello guys. Naitwa Eugene kwa pale TikTok unaweza follow Wodo Kinyo. Wodo Kinyo. Wanaona Umari Nas. Nyamigori nyenka. Nyamigori Nyamigori kabisa. The parody. Uko single. Bwana kamera bwana. Kuruka nyakupenya ni single to kama nyumba. Umari uko single. Yeah, niko single. I'm a single sinner searching for savior to save. Taken. Ready? Akiseka wa. Chidepo se. Deka none nya. Ne one kagi cameraman Waziri Roni. The big man in town. Yeah, the big man himself. Ne jomo sebero ko jobobet team Janabi. Ini siep Janabi. The only representing guy. Inda benege man. Koro kidwanga inda nego. Tel jama. Pata boyfriend usijali. Ya wapinyo kethore tika ogima kamano. Nyako no yumo approach go ler kodi. Kawe kawa mano to koro content mano to relation.
Ukipatana na celeb picha tu. Savi ako hapa. Ako hapa. Gima Savi wenya. Toka nyuma. Ba kalal Kenya katu ngena diko ni. Ukipatana na celeb Picha tu na unapost. Kalal unano kama mamanya. Isedong LTN okibila loko track. Ngena kawuotho. Ere. Bodyguards na ko adwa ni go pitch ni mang'eny. Mano pod live. Oh sawa. Ano ingie live. Banding dong. Tela gole. Banding dong. Super Teo mwenye ameshika simu abebe. Huyu hapa huyu. Haya. Asi unajua venye mnajipanga? Mano Pierre. Muna hiyo hapo guo. Tekno kidhigo live e TikTok to nya wang'ot. Simjua mwenye na ayu wapi yango? Tanga na ile kama ya tena. Omari ya tena yoka. Oye, udhi ketho gini. Nungona ne chalo mar Savia, ne chamo nyaka de moro. Kanye mano tira. Nakono ira nyaka kawuono mari nacho. Nani elga kaka kijana ni? Yono kijana ni? Ne onge nyaka lemno. Nyaka lemno no hinya. Nyaka lemno no hinya yemba. No nungonya. Unasonga nje. Sawa. Simkaribia tiriembo wadu yako ingili chwea. Kwani tiro kifungura hapa. Sio umeteka hivi chokoleti. Ili yao ni tuende. Ili kia teka hivi chokoleti nika. Ili kia teka. Karaka mara. Don't ada choko pesa. Ne, don't please us. Kama unajua geti yako cha Mungu waenda nyumbani. Ndio minoro. Usitufurahishe hapa. But wewe no marach ok ber. Kongo keta kiage. Kazi ya kamera akiona mbele kamera anapita tu. Nyako ng'onyi. Hii sini kalo kane Kuma ni hii shani no kine kamera. The parody katel. Tango mechalo mang'anyo Ani kongora na kiaga bedo tinda bedo kangeora. Ukizunguka unasahau unaenda nje. Sitarudi tu. Relax. Amendo walito. Ndo hivyo chote. Ndio maji. Omari nimebeba nini? Uda so doga do. Cheza. Omari, ambia watu wa LTN nimebeba hiki tunaitwa. Ondoyo, chondo. Omari, nani ande kuroa? Nyamin mamwa kasto tho. Kasto? Otho kose roga.
Bas. Mas Kongora na bedangewa, pero kangeora. wang bedi YouTube. More waste ka more wacho kateng. Again, live. Dong gigi save baadaye. Okay, gise save. Mayo mari. Gindokruok moko mondokore bang'e kae. Ndokruok go is already saved. Kendo jogi neno. Maonge option moro amora. Option en kinyalo golo gimoro around 50,000. Illegal content. Illegal content. Na hata wewe ulikuwa tu hapo unatamani kupiga na mimi. Wane YouTube ma TV. Yaani hivi tu zote mimi ndio ako na iPhone. Mimi niko nayo. Ere iPhone. Lakini yangu ni 8. Na niko na 6. Sasa niko na iPhone 14. Ingeki mumi ya penji haraka. Podwane TV golo nyaka kaka wadwa neno joma dhi ariyo. Epani wa 4. Kare mbinguni mukasuruni wede unikono semi-list. Savia ino kin producer ini neni wacha nyingi in dance mando korega wacha nyingi babu joguneni Dance mando korega wacha nyingi nyinga Ochieng. No Chieng hu ntie kaka yudie TikTok. Savia Francis Savia is here. Alafu zime hiyo. Koro nyaka ni wacha dirie kamera. No kinya rito katieko tikona bwana. Ntie diri moko mano to kangere. But tudangi wachi ni gisani hindi iti mo dance professionally koso nti teach moro mete mo to man. Maka chiega dware siandane. Agore. Tawe uje ariyo ko zabet kaje semi. Dongowi masin dimbo rukaji ariyo ntio. Okunya mul kaje deke ntio. Ariyo. Baba wacha teach mete mo mano kugoro tatu. Pero gare. Koro Savia is a tattoo gora. If you are there and you want to go tattoo, ereka Kenya yudi ba. 07 da. 07123. 07123 23 001 namba mayot kamar chode inwoyo 07123 23 001 mano namba Instagram Francis Savia, Facebook Francis Savia, TikTok Francis Savia, yote toko de dala di winje kaka iluonge menyer jaduong to mane Francis okay. Francis insengo koso mabuti no mano ng'ati ngao ng'awa tene ne ng'awa tene ko yao ba mano ng'ati duoka page we epo kamera man buti no mara mama reba kwa mabe mareva munyako no iro komera nyako mane okine ngato buti mangol okine ngato bati bata madong mareva nyako mama mawu koriro ilungini ma watu waentia zana nimerukwa huyu amerukwa leo amerukwa na sijui wanaume wanataka ni vile amebeba hadi oneno ni meketendo medo nyaka ge bag okay so Facebook page ni be pod mana Francis Savia. Yes. Okay, no problem. Koro aneno kaka u practice to mostly waneno ma ku practice wende mag inda be utimo ne jomoko challenge so you are officially assigned by Malaika Musicals. Aga mil mora page na yeye doni kata ngani lungu nangu ilisha tutu lungu swag nyaka mar diamond nyaka zuke you know ngegi maoni ati
Gie page na. Yeah. Amiolo gimoro amora. To ka ng'ato dwa ni i promote ne thum, be inyalo timo ne atima koso nyaka ogol gimoro matin? Anyalo timo ne atima. Kasto we appreciate for the time I've wasted. Yeah? Timo ne? Anya timo ne? But nyaka appreciate. But me anya kata fair more ni ma allowance. Okay. Mar meal. Okay. Dancing allowance. Yeah? Awi. Ati agoro gatatu. Anya cancel tattoo session. Yeah. Tiwacho ni watim ne promotion. Yeah. Yes. Okay, to koro gisani endi uromo ka every weekend koso en mana maybe kuchano? Every weekend. When is, because kwa watch weekend one gi Saturday gi Sunday, so when? Saturday gi Sunday we meet together. But depend. Kaji ni busy Sunday. So Sunday is a must. Oh, Sunday is a must. Midweek we go organize. So Okay. anytime. Go kidwa miel we were so ye group. Tibiro. Okay. I consult wa. There is a day mono unka geenda Prince enda Janabi. Kikonwa ni to no miu meet belia matin so you are doing that because of just love, you know? Meet belia. Meet belia zen gimoro matin. Gimoro matin. No support wa. No we no pesa moro kanyi mondo wadhi mbele gi practice. Oh. No support wa. Manyiso ni kata Prince enda no chulo. Ingeni jomoko osebedo ka wacho ni we appreciate in case we promote man. Oh. Appreciate ni kaka matchai. Okni wa chulo wa. Okay. Sabia ke chiyo kakoro yana duoko gino make okochulwa o appreciate okay wajo chulo ya ngati yiero to nti jokma promote ni ngoma viral yeah ni TikTok be promote exactly yeah nti moko ma ka indo golo challenge views bedo mang'eny to ngato mato wer man namu wer inda yeah kainda penya omor yeah Marilu kuni Savia inyalo manye ka chendo e TikTok mare en jamiel marahuma kendo semiel ne joma ng'eny ahinya iwinjo ne osetimo challenge mar Prince Inda osetimo mar Elisha Toto osetimo apani sani to koro ging'eny donge ging'eny to kikonwa ni to mpango ni be nitiere ni imbi nyalo gombo wer moro koso in miel no oromi kabisa ani gi sauti maber lakini mara ni we asiru Sabe que tô aqui. Nem que sauti maber lakini baba osero. Okay to gini. Nyakora mo kaka neno no endo ne wan kaendi ji ni kama ng'enya ahinya nyalo neno mano bon sana. Mano bon samara wan kacha gi waziri Roni ne nie kamera. Inyalo neno nyako mahago jino mano jateta kaka dende berno mano mana ng'atedo na war kaendi gi Evans Mkenya. Evans apani pod ung'eyo iluongo ni Evans inyalo luwe kacha endo kasto wan kaendi gi mpiga picha yeye ataki mchezo yeye akotukwa kamera bathe kacha endo wan gi jok mopogore ka sani koro en photo session yeah yeah follow ya TikTok and new but no chunga kama mondi ikoni yako na ba dokanya na ma kijino kwa Migori County to a TikTok page mara alongo na ni wodo kinyo yeah koro ani ukanye ndo but unyalo follow ya wodo kinyo yeah idhi e TikTok kacha chenda ngene jok mane YouTube kaende umbende une TikTok idhi kacha chendo timanyo wodo kinyo ma iluongo ni Tim Janabi mwenyewe ineno ka gen kanyo gi Janabi emani kor lawe koro wa support uru idhi kacha chendo wodo kinyo imbende idhi kacha subscribe ne LTN Luo Trending Nation kanye mibro yude update and every Sunday wabro bedo kwa kelo gini live ka
koro maybe ng'ama dwaro oro request mare, ng'ama dwaro followers, something of that kind, apani ka nyalo riwo maber. Meanwhile, kidwaro wuodo kinyo idhi kacha endo e TikTok mare, indike ng'ei kacha, inyalo tango negi kaka indike. Idhi kacha endo imanyo wuodo kinyo Team Janabi, to hashtag no biketo nyaka TikTok. Hashtag no Okay. TikTok page mara wuodo kinyo. Ero kamano. War ka indi ji osetieko, ka Evans LTN bogolo ni nyaka mineno upando kaka wadwa neno nyaka jok madhi ariyo emomiyo pod wan nosedhi mano ja kamera iriembo notimang'o. Hebu nipige hapo hii. Toka. Toka nipige mtoi. Salami koja. Nimefunga macho. Are you cheating with those kids? Turudie hiyo. Oh, sawa sawa. What was Kacha? Movin Freeman ya gombo. Hey. Makna kama mondo wagoge jamani please. Nice. Hey. Unajua picha nyingine. Kamera imeanza kunini. Hajapigwa. Tena na video zote. Anapiga tu. I am Haya. Tufanye transfer. Movin. Transfer. Sawa. Wapi? Hii. Sawa. Huyu pia.
Mago gentleman. Gentleman de. Mago gentleman de. LTN, mago gentleman de. Ukiwa na pesa mingi unanunua kala na unavaa tu. Koromano celeb. CEO mzima ananunua tu kala. Sema tu pewe fair, wacha mambo mingi. Fair gani? You don't do ango? I don't do fair. Mbona unataka wakipiga na wewe picha unataka 50? I ride. Ni nini uko nayo wanataka 50? Wewe, piga mimi. Wewe unaniambia tunaomba fair. I don't do. Ongera chini nyona salama sisi wajua. You fuel. Alright. Wapi angalia KCM pale. Nile KCM pale. Piga picha. Mama. Mama gani? Wakitengela. Kama nini na mimi? Akona hiyo nyasi. Mimi pengine ni yeye. Advance. Ukisema kitu ni correct. Ngoja na noise. Yeah, Mano celebs on the camera. Yeah, your boy here. Your boy here nyakangamba kia. Your boy here. Yeah. Takasi ko nene ya. Iko no celeb ne onjinwa koma cheleni. Yeah. Japero. Benji winjo kalungi. Winjo ta winjo kilunga. Give me na time takia. Yeah, that is a hit song. Nairobi kante nyiribeyo. Kendo gibiro chami. Wakono joge ne LTN sani koro we are taking it to the next level, and anytime any the celebrity gossip that is coming every Wednesday will be streamed live here. Yeah, on Saturday Super Sato here, and then on Sundays we shall be having the group of Movin Freeman. So keep it here, LTN Duo Trending Nation. So if you also have a talent and maybe you wanna show, you can just come here. These people are good. Talk to them. They are good people. You know, people like Xavier is here. We have Freeman. We have Evans and entire TikToker. I think this is so good. We can use this opportunity to meet and promote each other. There are some musicians that are outside there and they are wondering how they can get these people, you know. Every Sunday it has been said that they are here. Until that time that we shall tell you where they are officially. Here is Kasarani Gate 5. Yeah, Kasarani Gate 5 as you can see. So when you are there, Maluko likita sana. Aya. baby. Hi, baby kanga. Gombo wibiro nakapoka yudo pesa. Koro dongi winjo. Manager why? Mano manager mar dance. Baba dance do manager. Manager ongea kidogo. Manager sema nini? Anafanya tu kazi yake. Ako tu behind the cameras, kila kitu ana make sure iko fine. Wewe pia ni dancer ama unajua ukitulia hivi saa zingine unaweza kuwa detective. Na sisi kama LTN wale ambao walipi ushuru, kuzilo ngine ushuru. Saa zingine tunaweza teta. Mimi na manage tu dance. Okay. Iye ni manager. Jo ngamunge utije okondeke ni mang'eny. Owende ni joma onge gigi moro but poka wache ne ngado what das na nyako ni noko wacho na nyinge Eberieko jina yako nani? Like kwa TikTok wewe waitwa Otieno? Yeah. Otieno Lili. Otieno ni baba ama ni your better half? Baba yangu mimi bado niko single. Ili ambo. Wangad kamera ni joge dina no ngajatene. Wangad kamera ndi ani makawe modo kesi no. Okay. So you are a dancer, right? Yeah. Do you have a crew ama mnaifanya tu like TikTok or something? Oh, Movin's crew.
Okay. So huwa mnaregister ama like mtu akitaka kuingia kwa group? Then unaongezewa WhatsApp group, then you pay 500. Okay. Okay. Kama uko hapo na unataka kujoin group, unatoa 500 ya registration. Unaingizwa kwa WhatsApp group, alafu training, alafu pia unaweza pewa chakula kwa bili yako. Ngopo ninga tocholo kada no wa chips. Tinye unyami. Okay. To maybe kama to do promotion, onyalo approach because onyalo approach Movin. Watu kama siku wakuja tu sana. Sema mtuka. But kuna kuanga na classes za Saturday na Sunday. But right now tukiwa na shida na class. So wewe pia unajua like unaweza ni train kidogo. Training tunaweza hata mtu wangu anaweza. Si mtu wangu. Dance. Dance. Si ni train kidogo. Kidogo unani style moja. Style moja tu N style moja. Chap democratic. Nani lo record? Ndio kono chinchandi kwa iko sawa. Dada iko sawa. Najua sasa hakuna. Late to. Bwana nyapene dwali wakae kamera. Kwa luo kamera chokemea sawa. Kwa the matrix ile kamera. Tena kaongoma gimalo. Na kuangalia. Kama itoe hii. Oh, okay. Ebu dance tu vile huwa inadansiwa ndo ni copy. Niko class. Niko dance class. Hadi nuo class. Class ni itabidi nirudie nimeshindwa. Ebu weka sasa ni dance peke yako. Ebu nani niweke ni dance peke yako. Bana inda nikaita, unarudi bana inda timu. Basi nodoja donye nungo ne. Mama yako mabaya ni. Okay, asanteni sana kwa wale ambao walikuwa hapo. Let us meet on Sunday hapa. It's called Cool Sunday. Every Sunday tuko hapa na Movin na tuko hapa na our senior dancers. In fact wako tu kuja kufanya introduction hapa. Toa hii ndo wakujue bwana. Nani? Machi bwana wajino uru inda baroka nyine kipanye tilo kicho bwana. Tilo gilicho bwana.
Sasa weka katikati kwa hapa. Kwa hapa. Hapo. Mimi niko hapa nyuma. Bwana niunge kilito leti yao. Si tunaweza dance hiyo? Twende hapo kwa twende kufanya wako. Kaka ameenda kufanya. Mimi nakumaliza. Kaka ameenda. Nitakumaliza. Baada mia. Simu. Mnisa basi kalisimu wapi tulicho. Nani kuna simu? Little godiera ya. Inyalo mielo mano. Warito little. Warito little. Warito little. Echo ngane kelo ga little. Bwana, kikimeni background. Oh. Hiyo ni hiyo. Yo repara. Okay. Ose biro. Oma bima kat adwana miel ge nyithindo. Sa. Okogi ngade do. Aya. Simji introduce. Azala Dolphin. Nianze na? Sauti iko chini. Acha tu wafanye introduction, hakuna shida, wata dance. Aha. Dolphin, unaitwa Dolphin ama nani? Aya, Dolphin kuja useme jina lako. Aha. Jina langu ni Dolphin. Unasema kwa sauti, kwa nguvu sasa. Aha. Naitwa Dolphin. Dolphin. Dolphin ako grade 5. Dolphin, kwa nini unakaa kama uko grade 1? Uko grade 5? Sasa wewe ni dancer. Wewe pia uko na TikTok channel. Aha, unajita? Dolphin Star. Yeah. Tafadhali endeni mfollow Dolphin Star. Yeye ni dancer na kama unataka kupromote unaweza mtafuta. Huyu sasa ni celeb. Alafu hapa kando tuko na tuition. Pishon. Pishon. Hivyo ndo uko TikTok. Baby Pishon. Mimi nilikuwa nasikia tuition. Sa we uko grade? Grade 3. Okay. Alafu hapa tuko na Zolani ako grade 3. Haya, thank you so much LTN, tukutane Sato. Mama yao ndo huyu. Ni mdogo lakini ako na watoto wote. We uko grade? Grade. Ako grade. Wewe ni mama watoto. Yes. Waramure TikTok. Umi angado live, okdangu